kandi nanone bene Imana nanone nta kuzarira turavuga amacumu y'urukomeje kwambikiranira mu mujyi wa Goma kugeza ubu biragaragara ko RDF n'ama-23 bamaze gufata igice kinini cy'ikibuga cy'indege cya Goma. RDF n'ama-23 kandi baragenzura umusozi wa mu Goma kimwe n'icyicaro cya radiyo na televiziyo. FARDC iracyagenzura ibice bimwe byahegereye umupaka no mu kigo cy'ingabo cya Kankatindo. Nk'uko bigaragara FARDC iragenda isumbirizwa, abenshi bakaba bavuga ko FARDC yatangiye gucika intege bitewe n'amayobera yakomeje kugaragara mu icwa rya Cirimwami, ngo bikaba byaraciye igikuba mu buyobozi bukuru bwa FARDC i Goma. Abasirikare bakuru ba RDC bageze aho babura aho bacira n'ayo bamira, batazi niba bagomba kujya ku rugamba cyangwa se kureka RDF igafata Goma. Ibi byiyongereho ko nta musada wigeze koherezwa kuza gufasha ingabo za FARDC zari zisumirijwe. Icyo gihirahiro cyakomeje kuzambya ibintu i Goma kubera ko Kagame hari ingabo za FARDC yari yahaye ruswa ndetse akanabafasha n'imiryango yabo kuza kuba bikinze ku Gisenyi. Muri icyo gihirahiro abajenerali 10 ba FARDC bari i Goma bahisemo gukiza amagara yabo barahunga. Muri abo bahunze hakaba hari abari ku Gisenyi ku isi na RDF bazahabwa imirimo muri M23 mu rwego rwo kubifashisha mu kwigarurira abaturage ba Goma bazwiho kwanga urunuka M23 na RDF. Nyuma y'uko abo bajenerali barigise, ingabo za FARDC zasigaye ari impehe. Aha niho urugamba rwasigaye rurwanwa n'ingabo za Afurika y'Epfo zonyine. Izo ngabo za Afurika y'Epfo zageze aho zisigara arizo zonyine zirwana ku kibuga cy'indege, aho bane muri bo bahasize ubuzima. Amasasu yenda kubashirana, ingabo za Afurika y'Epfo zasigaye zirwana no gushaka inzira yazigeza muri Kankatindo kwiyunga n'ingabo za FARDC ziriyo. Bamwe mu basirikare ba Afurika y'Epfo bamaze kugera muri Kankatindo bikozemo mu kwabo bagaba igitero kuri Trofe bahangora RDF. Gusa biragaragara ko RDF n'ama-23 bari mu nzira zo kwigarurira umujyi wa Goma wose, uretse gusa bakomwe mu nkokora n'igikorwa cya gisirikare cya Kongo kidasanzwe. Muri aho RDF ifatiye ibice bimwe bya Goma, RDF yafashe abasore n'abana bato gahato ibikoreza amasasu n'ibisahurano berekeza inzira igana za Nyarubuye bagana ahantu hataramenyekana kugeza na n'ubu. Kugeza dutangiye inkuru, muri abo bana n'abasore bikorejwe imizigo ku ngufu na RDF nta n'umwe wari wagaruka iwabo. Goma ifite ibibazo mu bohereza bw'ibanze nk'amazi, amashanyarazi na murandasi yo ku masimu. Ikibuga cy'indege ntigishobora gukoreshwa mu bikorwa by'ubutabazi no kwimura abakeneye ubufasha. Amakimbirane yatumye abantu bakurwa mu byabo, ibihumbi amagana bahungira i Goma no mu turere tuyikikije. Imirwano yateje abasivili benshi ndetse n'abakomeretse, ibitaro byuzuyemo ubwinshi bw'abantu bakomeretse. I Goma haracyari ingabo nyinshi n'imirwano irakomeje nubwo isa nk'iyagabanutse. M23 yo yagaragaje ubushake bwo gushyiraho ubutegetsi bw'ibanze muri Goma. Aha niho umuvugizi wa M23 w'iri Goma yagiye mu mihanda ya Goma guhura n'abaturage. Abaturage ba Goma bariho mu cyoba n'igihirahiro, bakibona buri Goma bahise batera indirimbo yo gusesereza buri Goma irimo amagambo avuga ngo Imana niyo mucamanza kandi irarora. Mu gihe Goma rwaherucyamikanya abaturage b'i Kinshasa bahise birara mu mihanda bajya kwamagana Kagame. Abigaragambya bigabyemo iminwi maze bamwe berekeza kuri ambasade y'u Rwanda, abandi bajya ku ya Kenya, abandi ku Amerika n'Ubwongereza, abandi ku y'Ubufaransa, naho asigaye berekeza ku ya Uganda. Ambasade y'Ubufaransa bayiteye amabuye baranayitwika harashya. Ya Kenya yo bayiteye amabuye, ya Uganda yo bayinjiye barayisagata. Bageze kuri Rwanda bayigirizaho nkana, basenye barasahura baranatwika. Iyi nzu y'ambasade y'u Rwanda icumbitsemo
ikaba ari Azarias Ruberwa. Byageze aho abigaragambya batera n'amaduka y'abanyamahanga bazwiho kuba bafasha nabi abanyagihugu cyane cyane Abahinde. Abigaragambya bakomeje berekeza ku kigo cy'indege cya Njeri basaba ko hakoherezwa ingabo zo kujya kubohora umujyi wa Goma. Mu gihe imyigaragambyo yabaga, amakamyo y'abantu bataramenyekana yatangiye kugenda amena imyanda mu mihanda minini y'Kinshasa, cyane cyane ku muhanda witwa Avenue des Poids Lourds. Byabaye ngombwa ko guverineri wa Kinshasa Daniel Bumba arara ijoro ryose ahagarikiye tingatinga z'abakura imyanda mu muhanda. Umushikiranganji wungirije wa Kongo ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu Chiera Kamba yahise agana kuri ambasade ya Canada kubahumuriza, anatangaza ko abacengezi ba Kagame bo bateye bakanasahura za ambasade i Kinshasa. Abanyakenya bo bamaganye Ruto bikomeye abateye ambasade ya Kenya, bavuga ko adakwiye gukoresha imvugo ishyigikira Kagame. Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kakoze inama zihutirwa zerekeye iki kibazo zisaba ko hajyaho ingamba zihuse kugira ngo ibibazo byifashe nabi bibonerwe umuti. Abenshi baramagana uruhare rw'abasirikare b'abanyamahanga cyane cyane aba Kagame, kandi barasaba ko politiki yaba ariyo yifashishwa mu gukemura ibibazo aho gufaka kwifashisha imbaraga za gisirikare. Umushikiranganji w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Kayikwamba yari ari ku cyicaro cya Loni mu nama. Muri iyo nama yagize ati niba Loni ikomeje kunanirwa abo mu mihanda barabyikorera. Imihanda ntigira imbonezo, ni ukuvuga oda cyangwa ordre, nta no kwifata igira. Ukuntu muterana Kongo mukanga kugira icyo mukora birarushaho gukongeza umuriro. Kwirengagiza kwanyu no kwirengagiza kwanyu ntibikwiye. Umunsi mumara ntacyo mukoze birushaho kudobya ibintu. Kayikwamba yongeye kwibutsa u Rwanda rwavuze ko bihanganishije abasirikare ba Loni bapfuye, ko abasirikare ba Loni batapfuye gutyo gusa, ahubwo bishwe barashwe n'ingabo za Kagame. Kayikwamba yongeye gukura inzira ku murima ubutegetsi bwa Kagame ko M23 itazafatwa nk'abo kuganira, mu gihe M23 ariyo yivumbuye ikikura mu biganiro bya Nairobi igahitamo kwigira umutwe w'iterabwoba. Vatampa ukuriye umuryango wa Save Congo kuri televiziyo ya Channel 4 we yagize ati M23 ntabwo yashoboraga kwica, gufata ku ngufu no gukura abantu mu byabo badatewe inkunga itaziguye na Kigali. Mu buryo nk'ubwo Kigali ntiyashoboraga gukomeza kwica ku bwinshi, gukora urugomo ndetse no guteza amaherere arimo no gusahura badafite amafaranga n'intwaro byaturutse hano mu Bwongereza. Ubwongereza bukingira ikibaba Kigali bukanatoza abasirikare ba Kagame. Hariho impamvu ifatika ituma Ubwongereza ntacyo bukora, Kagame aryozwe ibyaha akora. Hagati aho umunyamabanga ushinzwe ubutwererane wa Amerika Marco Rubio bavuga na Tshisekedi kuri telefone yavuze ko Amerika yubaha ubusugire bwa Kongo. Mbere y'uko dusoza twababwira ko hadutse umuvugizi mushya wa M23 witwa Dr Oscar Barinda. Ubundi uyu Barinda yari yungirije Lawrence Kanyuka, kandi iyi titre ya Dr nta yari asanzwe akoresha. Uyu Barinda kandi agenda akoresha andi mazina ya Mugaba. Abantu bakabibaza icyo Lawrence Kanyuka yabaye. Biruko rero dusoza irya none, dufashe mu mugongo abantu bose baburiye ababo muri intambara y'Abanyafurika bacagagurana mu nyungu z'abazungu, hano abazungu bo bigaramiye. Ngaho rero mukomere, naho ubutaha tubagezaho andi mavuzi y'amakuza mu baturanyi bacu